Muthenya umwe thutha wa gicunji gia atongoria aria makoretwo makiumagaria mutongoria wa kiama kia ODM Raila Odinga gĩtarũ-inĩ gĩa gatagati makimwirira gukana munyita mbaru biringi ya gĩthurano kinene ya huhwo kuhunduka na kuga ati nimehariirie kwaraniria na atongoria aria othe marenda gĩturwa gia president niguo mone uria wina wendi wa guteithĩrĩria gukinyaniria matanya ma bũrũri wa ngema. Athiriti hakuhia munini wa president manyitiriire ati gutire miario o yothe maratabania angikorwo muthingi wayo ti kunyitirira munini wa president nginya ingere thingira-ini wa iregi. Na waona tu wakizunguka wakisema vile ndio leaders wa Mount Kenya na ndio watasema kwenye Mount Kenya itaenda, na wengine pia wakitutukana wakijaribu kutuuzia uoga au kuuzia wale wengine uoga, the other tribes, and saying that you can only sijui rent a Kikuyu and not buy one. My friend, na unajijua, we can neither be bought nor be rented. Na sisi watu wa Mount Kenya tumejipanga. We do not need any broker and we do not need anyone to go negotiate anything for us. We have already negotiated with our presidential candidate called William Samoei Ruto. Nimefanya kazi na viongozi mashujaa wazalendo wa kutoka Mlima Kenya ambao hawafikirii mambo yao ya vyeo na mamlaka na ni nini watapata. Wamesema wazi ya kwamba ya muhimu kuliko yale viongozi watapata ni vile tutashughulikia mahitaji ya kiuchumi ya wananchi wa Mlima wakiwa wananchi wa Kenya. Mwahu uria ukoretwo uking'ethanira na mito ya munini wa president ya githurano twerekeire ukigarurira mirugamo miruru ya na hau kabere riu urenda atongoria gitaru giki gutekumakania miahu yote tiria manyitaga mbaru kahinda-ini gaka maikie kabiru kiria atongoria matiganite mararehe na mucii niguo muthia-ini uritu wa gema ugaikio kuria mawega magakorwo mari maingi. Bado tunaongea tuone zile offers ziko kwa table. Kwa hivyo hakuna kitu predetermined, zote ni kusikiza. Hakuna mtu ambaye atapewa kura za Mount Kenya kwa kikapu bila kutuambia ni nini Mount Kenya inapewa. Mkamwahidi huyu Raila mtaunga yeye mkono na mkasema mko na wafuasi hapa Kirinyaga, Laikipia. Tafadhali kuweni wangwana, msituaibishe. Nyinyi muunge huyo mkono mpaka mwisho. Msiruke kwa sababu ni makosa kuruka mtu na umemwahidi. Na sisi wale wengi mamilioni tuliahidi William Ruto tuunge mkono mpaka mwisho. Alafu tukutane kwa ndebe, si ndebe iko? Itaretare ndudu rihoro na njugume mwe tobe tu ake nyumba itu ikerwo indugamu. Na nyumba itu ya rugama tithio tuguthi gucaria mundu nio megukorwo tucaria. Mutikorwo ni inyuĩ ingire ni inyuĩ murathi gucarania. Koguo wa mbere ni twambe ithuĩ twina nyumba itu ya rugama. Ona acio angĩ othe mundu hari ari effort icio ciho itiganite o mundu o andu mathi macokanire hamwe ona twacokanirira ni ithuĩ kaire tugathakaga oka kuurio tithio turathi kurania. No mutongoria wa kiama gia TSP Mwangi Kĩũnjũrĩ anyitirire ati gema na uingi wayo ikoretwo igitema itemi ria bata hari kuruga keki ya bururi no yahia ikagairwo gicunji tangihuna na nikio atongoria magiriire kwihanda na matigaikie uritu wao thutha wa mundu materitwo uria andu aria marugamirire mekugunika. Mount Kenya region ri tutunyitwo ajumbe unginoge makiria ma 30 aria matari kuo na wingi witu wagiriire nikio hiko ciothe bunge twathie maundu maria twarehe ma Mount Kenya region makagoithio. Turaugire njogu ni menyete muguongo ni mbeca na ni ciganire ni ciigana. Mundu urenda gutuika president wa Kenya ri ambe atwire ni akuhoya gitio uike witu tandu wa Mount Kenya region. No atongoria mwe na andu meuge gĩtarũ-inĩ gĩa gatagati maroiga ati ndereti ĩno ya kunyitithania bũrũri wa ngema ĩraringa ihiga nĩ tondũ wa kwaga mũndũ wa gwathĩrĩria gĩtarũ gĩa gatagati na njĩra ĩmwe na angĩkorwo ũirano mũhũthanio na mĩrũgamo mĩrũrũ ĩrĩa ĩratindĩkwo kahinda-inĩ gaka gatagati-inĩ ga atongoria no ĩgũthiĩ na mbere thabarĩ ya kunyitithania ngema mbere ya gĩthurano kĩnene marona ta ĩngĩaga gũkinyanĩra. Mimi nasihi sana na naomba rafiki yangu mwingine ambaye ni rais wa hii nchi ya Kenya, tafadhali Your Excellency, kuja nyumbani. Umepelekwa sana jangwani, wamekuzungusha ukasahau your promises to the people of Kenya. Ngĩribotera Inooro TV. Njĩtagwo Waweru.
wa Nyambura.